Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы, студияда сілерімен Шевкет Наматулаев, селямлайым. Қырым татар инсан ақ қорчала жесе Мирусин Куку апысте қалажақ бүгін оның адвокаты берген шикаятына Ишғалжелер махкемесі қанатлендірмеді. Махкеме отырышы қапалы шекілді өткерілді. Кечкен сене февраль айында ФСБ 12 қырым татарының евінде тентув кечіріп, 4-ны яқалаған еді. Оларының арасында Мирусин Куку, Вадим Сирук, Энвер Бекиров и Муслим Алиев. Оларының Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлайлар. Мирусин Куку хакимиетні күчнен Тетов маддесі бойынша қабатланып Русияның террорист ве экстремистлер жедвеліне кірсетілген еді. Шымды жанлы бағымызда Мирусин Кукуның омыр арқадашы Мерием бұлынмақта. Селям алейкум, өзлеріне ішсеңіз. Селям алейкум. Алейкум селям. Мерием ханым, сіз бүгін махкемеде олдыңыз, ве олсаңыз айта білесіз, насыл махкеме топлашы болып кетті, нелер ештіңіз, нелер көрдіңіз? Айтың, бұйырың. Само заседание было назначено на пятницу, но так как не получилось установить видеоконференц-связи, это заседание перенесли на сегодня. И результат я уже узнала от адвоката. Впрочем, ничего нового, все заседания проходят в закрытом режиме, все ходатайства адвоката отклонены. Ходатайство о гласности, о том, чтобы провели заседание в открытом режиме, о том, чтобы доставили Мирусина в СИЗО, из СИЗО в зал заседания. В этом тоже отказано, хотя СИЗО находится на той же улице, что и Верховный суд. Ходатайство о том, чтобы велось аудиофиксация и видео, тоже. В общем, полностью заседание проходит в закрытом режиме. Сіз жесіне нечіні Мирусина кенеде апысты қалдырдылар, ев апысыне яда башқа бір сыңырланы фусулыны белгілемеділер? Те их ответы одинаковые на протяжении этого года и 8 месяцев, что якобы он может нелегально пересечь границу, скрыться на Украине, где он считается политзаключенным, якобы он может повлиять на свидетелей, якобы он может уничтожить какие-либо улики, хотя все изъято, все, что можно было, находится у них. Сіз мұна білгенімізге көре Мирусин Куку апыске алынғанына енді 1,5 ел олды бұл вақт девамында енді апысте тұтыла дегер мұсылманларнен берабер. Сіз омыр арқадашыңызден көрішіп оласыңыз мұ? Ве қач кере бұл мұдде девамында көрішілер олды сіз ве балаларыңыз көрішіп оласыз ма қайынызнен? Официальное свидание у нас прошло один раз, 2 недели назад, 11 октября. До этого нам постоянно отказывали в свидании. Ве бұл көрішулер насыл олып кечті, насыл лаф еттіңіз ма, яда бір-біріңіз көріш болдыңыз ма, ел тұтып, яда құжақлашып, насыл? Нет, даже о каком там физическом приближении друг к другу не может быть и речи. Сложное свидание. Ожидать нужно более 5-6 часов. Для детей это... Сіз мұны ештесіз ма, яда бағымыз ұзылды ма? Мерием ханым, ештесің бізні? Жанлы бағымыз ұзылды, біз да тырышыжақмыз бағланмаға. Невбетеке қаберімізге кечеміз. Ахмеджит живарында Тимур ве Узейр Абдуллаевлерінің еві янында 2 олып кечті. İnsanlar 2016 сенесі октябрінің 10-ында олған Одиссей вақияларını қатырладылар. О вақыт 5 қырым татары апыске алынған еді. Кечкен сене яқыланған ватандашларымыздың евлері янында, олар евлеріне тез қайтсынлар деп дуа оқылды. Тахменен 1 ел евелсі Русияның аскерлері қырымлыларының евлерінде тентулер кечіріп, Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир адлы тешкілятынен бағлы олғаныны қабатладылар. Аға қардаш Тимур ве Узейр Абдуллаевлерінің евлерінде тенту нәтижесінде бутюн ақчаларыны алдылар. Вашки уже год. Мы сегодня собрались, чтобы почитать мою парку за всех агаш, чтобы они вернулись домой.
Мабуслерінің сой соплары ел девамында қыры мабуслерінің құранталарына ярдым еткен инсанларға өз тешікілеріні білдірелер. Бұ қанынсыз весі марланған иш олғаныны еркес анлай. Дуанын тешкілетчілері бір шей ве бір кімсе ұнытылмағаныны көстермеге істегеніні білдірелер. Сердце народа начало биться, народ начал объединяться, были сорваны очень много масок, появляются такие люди, которые, скажем так, новые львы, да, новые, те, кто, я думаю, достоин того, чтобы народ повернулся к ним лицом. И в этом положении есть, это как, знаете, как котел, в котором сегодня варится наш народ, который выносит ненужный шлак. Ахмешітлекі танылмаған район махкемесі бұл сененің март айында Хизбут Тахрир іші бойынша қабатланған 5 мабусыне Эмиль Джемаденов, Узайр Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Айдер Салединов ве Рустем Исмаиловге апыс вақтыны девамлатты. Риана Алиева, Дарина Иванютенко, Заман, АТР. Бақшырадекі салачы қавиханесіне ишғалжілерінің селялы құветлері келіп тешкіровлер кечірген бұл қавиханенің сайыбы Марлен Асанов ұлы. У октябрінің 11-інде евінде тентув кечірілген 6 қырым татарларындан бірідір. Олар шымды апсте тұтылы. Эпсіні Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде шеклейлер ишғалжілер Марлен Асанов бұл тешкілятының бөлігіні құрған деп айты. Шымды жанлы бағымызда Бақшысарайдан бізіне бағланалар. Сейтумер Сейтумеров, бұл қавихане қадема. Сейтумер бер, селям алейкум, бізіне ешітсеңіз. Алло, селям алейкум. Білгенімізге көре, бүгін тешкіров олып кешті. Ве айта білесіңіз бі, ненен бағлайды, не қадырдылар бұл тешкіров деп аманда? Бүгін біздің ашханемізде тешкіру кечірілді. Яғни Девлет тарафтан налоговая, прокуратура, МЧС, ве башқа инстанциялар келділер. Федеральный законларын насыл біз ішленеміз, насыл құланамыз, оны тешкерділер. Ве асылда не қадырлар? Біршілер таптылар, бекін бір ясақшылер да қадырдылар, яда да біршілер? Жоқ, ясақшылер қыдырмадылар, чүнкі бұл тентудығыл еді, бұл тешкеруф еді. Ama айтacağım sonki yılları böyle Balaban prokuraturadan geçirilgen teşkiruvler çok bizde olup geçti. Bizim aşhanemizde Salaçık'ta onların bağlı çok mahkemeler geçti. Çok mahkemelerin alan yardımını biz yendik. Şimdiki teşkürüf ne olup çıkacağını da bilmeyip çünkü teşkürüfün sonu bizge aytkanına göre noyabrın 15 günü bitecek. Қавиханеде шымды, қавихане шымды çalışa mı ya da işi toxtatıldı bu teşkürüf geçirilecek devamında? Yok, Allah'a şükür biz çalışamız. Aytkanıma göre bekimde bazı insanlar belki devlet bekim isteydir onu yapmak. Biz bilmeyik nenin o kadar çok teşkirüler bağlı ama biz çalışamız çünkü çalışmaya hakkımız var ve inşallah işimiz devam edecek. Ve bu teşkirülerin nenen bağlayız? Bu demek sayыбınız Марлен Асанов demek hapske alındı. Bunun bağlaysız mı bu teşkirüler ya da yok? Biz көргенімізге көре соңғы yılları Қырымда бақыңыз futbol maçını тоқтаттылар, tentüler yaparlar, teşkirüler yaparlar. 2014 senesi hepimiz bilemiz Baqçısarayda başka bir belli aşhaneni musafirin böyle teşkirülerden son devlet yapmağa mecbur etti ve o şimdi yapıq. Men bilesem bu hepsi teşkirüler, tentüler Marlen Asanov ya da Salaçık'ın bağlı değil. Olar bütün Kırım Tatar halkından yani öz fikrin olsa, öz görgü olsa bu insanlarga, o teşkilatlarga böyle merasimler geçirilir. Ve asılda ne bekleysiz? Nasıl bitecektir bu teşkirüler? Nasıl da inanasız mı? Yaxşı bitecek ya da kene de bir mahkemeler olacak ya kavihanenin kapatabilir. Ne düşünüyorsunuz bu boyunca? Biz bilgenimizge göre olar
тешкерүүлерин максадын биле айтмайлар, амма биз агнаймыз бу сиясинен баглы işimizin inşallah to'xtatmaymiz, chunki tekrarlanam biz bir qonunni narushat yapmayıq, keregi gibi çalışamiz, ammo ular tirishadilar qidirmaga, çeşit turli manachiqlar tapmaga, o böyle değil, bu böyle değil deb, ammo hepsi işimizin biz keregine göre yapamiz ve o'zimizin çalışuvimiz inşallah devam edecek ve Aşkhani'nin çalışmasına biz inşallah kureş yapacağımız. Keregi olsa mahkemede, keregi olsa o'z talabımızın, o'z işlerimizin inşallah böyle şekilde. Bu demek teşkirovlarni Krımskaya solidarnost birleşmesi demek bu qavixanede toplashqandan bağlaysızmı ya da yok? Belki de onun da bağlıdır. Çünkü aytam же biz уже çok teşkirovlar geçti. Biz постановлениeni okuganda anda yazmaylar nenin bağlı. Ama elbette belki Krımskaya solidarnost topluğu aytkanları, yapkanları bekimde devletke kelişmeydir. Belki bağlıdır. Çok sağ olun, Seyit Ömerbiler, biznен bağlanğanınız için ve seyircilerimizge hatırlatam. Demek fotosunu korup olamadık, çünkü Skype biraz yaramay çalışa. Onun için bağımızda Bakşisaray'dan Seyit Ömerov bu Salaçı qavixanesining hadimi edi. Çok sağ olun, biznен bağlanğanınız için. 26 fevral davası boyunca mahkemege endi demek Rifat Chubarov, Ahtem Cheygoz ve Zaur Smirnovni dinlemege isteyler. Sorgudan keçirecek olarak Ahmedjit'in işgalciler mahkemesinde Qorçalajı tarafının Kennedy şartlarını dinlediler. 2014 senesi 26 fevral günü kütlevi kalabalıklar olğanını inkar etti. Bugünkü şartlar mahkeme 2015 senesinden beri Ali Hasanov, Mustafa Degirmenci, İskender Kantemirov, İskender Emirvaliyev ve Arsen Yunusov'nu qabatlab bu mahkeme davasına bakmakta. Gelin şimdi advokatның zatını dinleyik, oysa nasıl mahkeme o'tkazilganini aytib beri. Эти свидетели подтвердили то, что никаких массовых беспорядков, организованных кем-либо, не проводилось. Один МЧ, он тоже выступил, рассказал, что он тоже был свидетелем этих событий, и конкретно он видел, что газ слезоточивый пускали сотрудники полиции. Остальные свидетели выступили на крымско-татарском языке, им был обеспечен переводчик. Вот, они также показали, что на момент 26 февраля они являлись членами Меджлиса, они присутствовали на этом мероприятии, они выступали за целостность Украины. Никаких преступных планов, как это описано в обвинительном заключении, никто им не представлял до этого. Планов, мероприятий, каких-то заранее оговоренных, значит, по захвату чего-либо, по дракам, по нарушению общественного порядка. Ничего этого не планировалось никем, соответственно, в том числе и членами Меджлиса и руководством Меджлиса. Речь шла о мирном митинге, на который должны были прийти люди, в том числе и члены Меджлиса, и просто высказать свое мнение на тот момент. Один из моих коллег заявил ходатайство о допросе, значит, Рифата ага Чубарова и, соответственно, Ахтема ага Чейгоза и Заура Смирнова. Qırımlı faal Fazıl İbragimовның oğlu Enver'nin evinde tintuf keçirilgen işgalci hukuk koruyucuları yasaklanğan edebiyat qıdırğanlar. Fazıl İbragimov narazılıq alanlarının teşkilatçısı ve iştirakçısıdır. O Ahmedjit'teki Strelkova soğağında toprak meselesinden uğraşa. Faaller yanı tintuvler işgalciler tarafından cemiyet hareketine baskı yapmak için yapılğanını ayta anlatalar. Şimdi bağımızga telefon vasıtasıyla advokat Mambet Mambetov çıqa. Mambet Bey, selamun aleyküm, bizni eşitseniz. Aleyküm selam, eşittim. Mümkün olsaydı bilesizmi, tintuf ne vakit başladı, saat kaçta asıldı, bu işgalci hukuk koruyucuları kelip ne qadırdılar ve ne taptılar asıldı? Ну, сегодня в 7:45 утра, ориентировочно в 7:45 утра, в доме, который расположен на территории поселка Крымских татар в районе улицы Стрелковой, это город Симферополь, ворвался ОМОН. Силовики, в общем, перелезли через забор, их было около 30 человек.
Прибыли они на 5 автомобилях в масках, с автоматами. С собой же они привезли понятых. То есть с ними были 2 понятых. Продемонстрировали решение суда, согласно которого им необходимо было провести обыск. Интересовались непосредственно активистом поляны протеста, это Фазилом Ибраимовым. Они полагали, что они прибыли в его дом, однако в данном доме проживал его сын с супругой и 6-месячным ребенком. В результате проведенного 2-часового обыска изъяли списки участников полян протеста. Никаких протоколов изъятия на месте не оставили. Вот так. Мамбетбек, сіз бұл тентовны ненен бағлайсын засылды Фазыл Ибрагимовның фалиетінен яда керчектен де оғлына келділер ма? Нет, здесь я думаю, что это связано непосредственно с активной позицией по все тому же вопросу земельному, который летом активно муссировался на территории Крыма. Это застройка и реализация проекта «Крымская роза», который должен был осуществиться на непосредственно территории, где расположена данная поляна протеста. Я связываю это только с этим. Вот так. Çok sağ olun, Мамед Бей, бізден бағланғаныз үшін шымды сесер жерімізге қатырлатам. Бізден адвокат Мамед Мамбетов бағланды. Өсе бүгін сабадан işgalciler bu toprak narazılığının iştirakçısı Fazıl Ibragimov'ның evinde ve onun oğlunun evine kelgeni hakkında aytып berdi ve keçirilgen tintuf hakkında. Умеровға азатлық бұл язылы шияр Киев Одесса yolunda пейда oldu. Умайнылы гонуllер işgal етілген Қырымда mahkum етілген Меджлис рейсінің muavini бұл шекілде қол тұтмаға қарар алды. Жұма күні Эльми Умеров хастаханеге түшті. İşgal етілген Ахмеджитнің сөзде mahkemesi ona 2 yıl yaşaf tarzı колониясында тұтылмасына үкім шығарды. Сейчас здоровье его нормализовалось, он получает капельницы, настроение бодрое. Но из-за общей нервозности, которая существует сейчас в связи с этими судами, я думаю, у него подскочило это давление. Кремльнен аңлашмасынан бір файдасы жоқ. Сервислік үшін көрешмеге керектір. Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев бұл фікірге қол тұта. Бұны инсан ақларына бағышланған мұнақашада айтты. Мустафа Джемилев Қырым меселесіні Полонияның бірдемлік әрекетінің лидері музакире етті. Мұнақашалар işgal етілген Қырымда қырым-татарларға қаршы басқалар ақында да айтылды. Движение солидарности, польской солидарности, она оказала большое влияние и на другие коммунистические страны. Например, в лагерях пристально следили за тем, чем же закончится. Потому что победа в одной коммунистической стране, она рикошетом отражается и на других. Қырымда қырым-татар тілі ожасы олмағаны үшін қырым-татар сыныфыны ашып оламайлар. Ички районынан Қиянлы Ильичова көйінде яшаған қырым-татарлары март айындан берлі көреш алып бара. Оқув мевсіміні башлады, ләкин сынып ойледе açılmadı. Бөле проблеманен дигер көйлерде де раст келелер. Как родительницы будущего первоклассника в нашу школу в марте месяце было подано заявление с просьбой организовать обучение моего ребенка на крымско-татарском языке. Нет специализированных специалистов, учителей, и на сегодняшний день нам не открыли класс по этой причине. Нам очень печально это видеть. Мы в соответствии с законом будем предпринимать необходимые шаги. Конституция Российской Федерации, а также иными законами Российской Федерации предусмотрено обучение и изучение родного языка. Родители должны написать заявление соответствующее и подать заблаговременно в школу на подпись к директору. Таким образом формируются у нас классы. В отдаленных населенных пунктах Крыма у нас в школах, во многих школах отсутствуют учителя как в начальных школах с 1 по 4 класс, так и учителя-предметники крымско-татарского языка.
Қырымның бұйық балалыға Киевдегі Қырым евінде фоторесімлер сергісі açıldı. Оның Мойлифан Тоннаумлюк. Журналист Ижғал алтындaki Қырымда чалыша оның фоторесімлерінде бабасыз өскен Қырымлы саяси мабысларының балалары бар. Ишлеріні біздің мұхбірлерімізде көрді. 16 фоторесім әрбірі қарабияс реңкте. Фоторесімлерінің Мойлифан Тоннаумлюк дейке бұл тесадув бір шей дегіл. Бұл балалар бабалары саяси мабыс олғаны үшін зарар көрем. Неминуемо, когда ты работаешь в Крыму, ты сталкиваешься с горем не только у самих заключенных, не только с их проблемами, но и с проблемами семей, детей, которые остались без родителей. Поэтому материал я собирал на протяжении всей работы в Крыму, то есть это уже почти 2 года, и, к сожалению, работа не прекращается. Вот сейчас я еще не виделся с 6 семьями арестованных, 8 даже уже семьями арестованных, которые арестовали совсем недавно. Всем точно так же предстоит ехать, тоже записывать, тоже их снимать, тоже о них писать, потому что это новые политзаключенные, и, к сожалению, их поток не останавливается. Мейдан радиосының баш муарирі Эльзара Баталова бұның кебі сергілер мұйым ұлғанында. Емин, украинлер Қырымда ұлғанларны біліп, ұнытмамалы. Менде де оғлым бар, мен аңнайым насыл бұл шында ағыр заман, бұл баларға, бұл аналарға. Оның үшін бұтын дүния білсін, біздің ағырлығымыз насыл қиын Қырымда шынды, абылен ватан первер олмаға ве чалышмаға. Машалла, кем бүгін бұны азырлады ве япты. Бұл инсталляцияны көңілі Александра Сурган азырлаған. Хайванлар шарлар тұта. Әрбірі işğalci hakimiyet себебінден бабасыз қалған Қырымлы балаларының дойғыларына акс етмекте. Қырым евіндегі сергі ноябрьдің 1-не қадар açıq olacaqtır. Виктория Блязова, Ислам Пинка, Zaman, АТР. İstanbul'da belli Қырым-татар марифчisi ve Oca Fevzi Altuğ'a bağışlanған sergi açıldı. İsmail Gasprinski'nin tarafdары olup Türkiye'de балалар için tahsil sistemasını sadeleştirgen edi. Sergide bizim muhbirlerimizde bulundu. Бірі Ешілкöy'de yerleşken hususi колледждің сергі меканы. Мұсафірлер мерақнен 100 yıllık fotoresimlerge бақалар. Bir vaqıtları bu yerler keçken asırının başında Kırım'dan icret etken Fevzi Altuğ'nun açkan mektebi bulungan koy edi. Fotoresimlerge de körgende o 1920'li seneler Türkiye büyük cenklerden, üst üste cenklerden çıkan çok fakir bir memleket. Bu fakir memleketlerde imkansızlıklar içerisinde pek güzel bir mektep açıp o mekteplerini de fotoğraflagan, bugünlerge belge olarak kaldırgan. Yani bu kadar ileri görüşlü bir insan. Yani şunla da etmek gerek ki bir insan bir milleti için bir şey yapmak istiyorsa, yürekten bir şey istiyorsa oğa bir mana tapıp oturmaya gerek yok. Fevzi Altuğ İstanbul'da tahsil alğanından son Gazpiralının talebesi oldu. Son ise Kırım-Tatar ve Türk tahsil tertibatına öz hisselerini koştu. Onun yazıları, makale ve şiirleri Tikenli Münasebetler Bir Kırımlı Hoca'nın Hatıraları adlı kitap olarak derç edildi. Fevzi Altuğ Kırım doğumlu, Gözleve'nin bir köyünde doğmuş. Ondan sonra İstanbul'a geliyor 14 yaşında ve İstanbul'da okula gidiyor. Muhaciret komisyonunda çalışıyor. Tekrar Kırım'a dönüyor. İsmail Gaspiralı'nın yanında çalışıyor. Tercüman gazetesi çıkarıyordu biliyorsunuz. Ve o gazetenin dağıtım işlerine bakıyor. Ve aynı zamanda da Gaspiralı dedemi yeni metotla eğitiyor. Hususi kolleджler sahibi Hilmi Nakipoğlu'nun fikrine göre tahsil her bir insan için mühim. Fevzi Altuğ'un işlerine bağışlanған fotosergi için kolleджlerinden birinin sergi odasını tedarik etken Nakipoğlu asırlar arasında paralel kurdu. Çünkü o şimdi 100 yıl evvelsi Kırım-Tatar tahsilcinin yapkan faaliyetlerini yapmakta. O imkansızlıklara rağmen henüz daha Cumhuriyetimiz kurulmadan önce bir eğitim öncüsü olan Sayın Fevzi Altuğ'un o yüce gönüllülüğü, o güzel değerli bilgileriyle o öğrencileri çok güzel eğittiğini, o öğretmenlerle ve o insanlarla olan diyaloğunu, o giyimler, o kuşamlar, o yaşam biçimlerini bugün burada 100 yıl öncesine filmi geriye çevirmek suretiyle o dönemleri şu anda yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz.
Сергінің açılışı Fevzi Altuğ'un Yeşilköy'deki mektepinin açılışının 100 yıllığına bağışlandı. Teşkilcilerinin bildirgenine göre bu resimlerini göstermekinin esas gayesi her bir cemiyetinin inkişafında tahsil en mühim yerini alganını göstermektir. Sergi bu ayının sonuna ziyaretçiler için açık olacak. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. Бүгінгі нәтиже программасы сонына етіп, іңізге қайырлы ақшамлар тілейм, дайыма атырылы олыңыз көрішкенже.